Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iris News, tubahe ikaze ku makuru yacu. Amakuru mu by'ukuri tubabwira ko amakuru yacu adatinda. Turajya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Inkuru iri kuhavugwa ni yuko umugabo wari umaze iminsi utegerejwe mu mujyi wa Goma cyangwa se hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu ni Joseph Kabila. Joseph Kabila yayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka yose igera kuri 19. Ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bwakomeje kugira ikikango buvuga ko butazi uwo buhanganye nawe mu by'ukuri aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bibaza ngo ese Kabila ari inyuma y'abafashe umutwe mu 23. Mu masaha rero make ashize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibinyamakuru bafashe wino bafata ibaba barandika, bafata amakaramu maze barandika. Icyo bandikaga rero nta kindi ni igaruka ry'uwigeze kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihugu, wari waravuze ko azataha kandi agataha anyuze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni Joseph Kabila wahoze ayobora nyine iki gihugu cya Kongo. Uyu munsi yageze mu mujyi wa Goma nyuma y'uko yari amaze igihe gisaga umwaka abarizwa mu bihugu birimo South Africa ndetse n'ibihugu nka Zimbabwe, aho yari yaragiye gukurikirana amasomo, ariko akaza kuvuga ko ashaka kugaruka mu gihugu cye. Benshi bari kwibaza ngo urwitwazo noneho rwa Antoine Felix Tshisekedi wakomeje kugenda avuga ko u Rwanda ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari kurwana ari abanyarwanda bagize igisirikare cya RDF, ariko noneho by'umwihariko uyu nguyu Joseph Kabila nawe ntabwo aje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'indorerezi, ahubwo ni umuntu uje muri iki gihugu afite mu by'ukuri intego nawe yo intego, aho yavuze ko atakomeza gutererana abakongomani mu gihe abona ko umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utameze neza. Ni ibintu kandi nawe yagarutse yagiye avugaho, ndetse akavuga ko kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umutekano mukeya kugeza ubu ngubu, nawe ku butegetsi bwe yabigizemo uruhare, ariko avuga ko ibi ngibi n'ubundi ari ibintu bikwiye kuba birangira akabigiramo uruhare, aho kugira ngo nk'umuntu wahunze igihugu ahunge. Kabila rero yageze mu mujyi wa Goma, yakirwa nk'umwami. Amakuru avuga ko Kabila wari umaze iminsi muri Afurika y'Epfo yageze i Goma ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu. N'amakuru bamwe mu bantu bo muri AFC M23 bahaye itangazamakuru bavuga ko yageze mu mujyi wa Goma, ndetse bikavuga ko uyu mugabo yanyuze ku butaka bw'u Rwanda. Kuva yava ku butegetsi igihe kinini yakimaze muri Afurika y'Epfo, aho yari mu masomo ndetse yanabaye muri Zimbabwe. Ku itariki ya 8 Mata rero nibwo byatangiye kuvuga ko azasubira mu gihugu cye. Amakuru yavugaga ko hari hashize iminsi hari imyiteguro yo kumwakira, ndetse ko n'inzu agomba guturamo muri uyu mujyi wa Goma yamaze kuba itunganywa rwose, ndetse nta gihindutse akaba agomba kwifatanya n'ihuriro rya AFC M23. Intego yabo rero ngo gukora ubutegetsi bubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burangajwe imbere na Antoine Felix Tshisekedi n'abamwe mu bagize guverinoma ye. Ndetse uyu Kabila akaba yarashinjije uyu mugenzi we wamusimbuye ko ari umwe muri gutuma umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro atagaruka, aha bishingiye ku kwikubira ubutunzi cyene wabo, gusahura umutungo w'abanyakongomani, nyamara abakongomani bariho nabi. Rero yaraherutse gushyira hanze inyandiko ivuga ko agiye gutaha mu minsi iri imbere, kuko igihugu cyifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, kugira ngo afashe gushaka ibisubizo birambye aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila rero n'umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri politiki y'iki gihugu, ndetse afite n'abamushyigikiye benshi. Olivier Kamitatu wahoze ari minisitiri akaba ubu ari umuvugizi wa Moise Katumbi, yaraherutse kwandika kuri X ati guhitamo kwa Joseph Kabila kujya mu burasirazuba ahagenzurwa n'inyeshyamba si ikimenyetso gusa, ni ukwibutsa ahazaza hacu dusangiye twese nk'abakongomani. Ababivuga rero ukundi, ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bwakomeje kugenda buvuga ko uyu mugabo hari ibyo yashinjwa afite uruhare mu gufasha abangaba bagize umutwe wa M23 bakorana n'u Rwanda, nk'uko
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ibishyira mu majwi ku mugaragaro, noneho yigereye muri Kongo. Abantu bari kwibaza ngo biraza kugenda gute. Ni nyuma yaho rero ku munsi w'ejo n'ubundi Antoine Felix Tshisekedi nyuma y'uko abona ko hari impinduka zishobora gukomeza kubaho kandi nayo gukomeza kuguma mu biro i Kinshasa gusa bidahagije, yahisemo gutangira gutemberera ibice bimwe na bimwe aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo rero yari ari mu bice bya Rumbashi, aho yaje kuba yemerera ibi bice ko agiye kuzana impinduka zirimo nko kubakira imihanda, kuba amashanyarazi ahagije. Ariko abarebera kure cyangwa se abasesenguzi bakavuga ko ibingibi n'undi yagakwiye ko yarabikoze mbere, ubu ngubu asumbirijwe atari cyo gihe cyiza cyo kuba yabikora. Aha rero nyine ahangaha nyine Lubumbashi akaba harabereye ibiganiro ku munsi w'ejo, ari kumwe na bamwe mu bagize guverinoma, agenda agaruka ku byo ateganya gukorera muri kino gice. Ndetse ibingibi impamvu ni uko mu gice kirimo Katanga, intara ya Katanga, bari batangiye kugaragaza ko bafite inyota yo kuba bashinga leta yigenga. Ibi byose rero bikaba byaragiye bigenda bikururira uyu mugabo kuba yatangira gusura ibice bimwe na bimwe byangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila yinjiye muri iki gihugu cyangwa se yinjiye muri uyu mujyi wa Goma mu gihe inyamara i Kinshasa bitameze neza. Abasirikari ba RDC bakomeje gushakisha ibikoresho bya gisirikari mu rugo rwa Kabila. N'abasirikari bo mu rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinzwe iperereza ex-DEMIAP bakomeje no gusaka urugo n'indi mitungo ya Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu. Bashakagamo ikirongo, bashakaga kureba ko hari intwaro zaba zihishe muri uru rugo rwe. Byatangiriye kuri iri saka mu rugo rwe ruherereye mu gace ka Limete mu mujyi wa Kinshasa tariki ya 15 Mata ku kwezi turimo. Gusa uwo munsi babanje gushwana n'abaruwamo kuko nta rupapuro rubaha uburenganzira bwo gukora igikorwa cyo gusaka bari bafite. Abasirikare kandi bagaragazaga ko imodoka ebyiri za Jeep Defender basanze muri uru rugo ngo ari ikimenyetso cy'uko hategurirwa umugambi wo guhungabanya inzego za leta, ariko abarubamo babitewe utwatsi basobanura ko zifashishwa mu bikorwa bya gisivili gusa. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila Adam Shemisi yasobanuye ko abasirikare basubiye gusaka uru rugo bari kumwe nabo mu rwego rw'ubugenzacyaha ANR. Ati itsinda rya DEMIAP na ANR ryazanye urupapuro rusobanura igikorwa cyarizanye kuwa gatanu tariki ya 16 Mata rishakisha ibikoresho bya gisirikare ikeka ko bishobora kuba byaribwe cyangwa bibitse muri urugo rw'uyu wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Shemisi yasobanuye ko nk'uko byagenze ku munsi wabanje nta gishobora kubangamira umutekano w'igihugu aba basirikari n'abagenzacyaha basanze mu rugo rwa Kabila. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila yatangaje ko abasirikare n'abagenzacyaha bo mu rwego rwa gisivile bateguje umuyobozi wa pariki ya Valerie Donsele ko nayo bayisaka ku itariki ya 17. Ipariki rero iherereye mu gace ka Kingagati muri Kinshasa yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2018 n'umuryango wa Kabila. Iri saka rero riba kuba mu gihe amaze imyaka 2 mu buhungiro ubutegetsi. Iri saka ryabaye mu gihe Kabila amaze imyaka 2 mu buhungiro ubutegetsi bwa RDC bumushinja gukorana n'Ura FC M23 rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kabila kandi aherutse gutangariza ikinyamakuru Jeune Afrique ko agiye gusubira muri RDC. Nibyo rero byaje kuba biba kuri uyu munsi ku mugaragaro. Uyu mugabo yaje kuba agera mu mujyi wa Goma ndetse yahuye na bamwe mu bayobozi bagize ihuriro AFC M23. Ababibyibuka cyangwa se ababizi neza, Kabila yakoranye n'uyu Colonel Nanga
uyu umuyobozi wa FC M23 igihe yari perezida wa komisiyo y'amatora hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru rero ku bijyanye n'urugendo rwa Kabila, ibijyanye Kabila se niba ari gukomeza kwifatanya n'iri huriro kuko mu gukomeza gukuraho ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi, ni amakuru Iris News iza kugenda ibashakira. Ubu ngubu ibyo twabwiraga ari amakuru mashyashya yaraje noneho, ariko ikindi gice cyose cyaza kugenda kiboneka ku makuru aza kuvugwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niba hari icyo leta ya Kongo iza kuba ibivugaho, niba se kandi Kabila aza kudeklarara ku mugaragaro akavuga ko byeruye ari umwe mu bafashaga umutwe mu 23 cyangwa se aribwo agiye gutangira gukorana n'uyu mutwe. Ibi byose tukaza kugenda tubimenya, kandi Iris News turabaye kugira ngo aya makuru tuze kuyabagezaho kandi tuyabagezaho ku gihe. Nge wateguriye aya makuru nkayagezaho nari Manirari Jacques. Bye bye and ciao ciao.